ang liquidated damages, kung paano ginaiba, how do we get this? How do we go with it? Your Honor, if I may. Yes, please. So, ang liquidated damages, compute natin ini is 1/10 of 1% in the amount of unfinished contract, of the contract niya. So, kung may ara kasi may 1 million ka nga kontrata, may natapos ng term niya, 50% lang ang natapos niya. So, meaning, may 500,000 siya nga subject sa liquidated damages. So, ining po niya nga ini, from the moment na nag-end ang contract, ang nag-start ang iya nga liquidated damages, wala ni sa suspension, sigsigi ni saya. Bisan suspend ang obra, sige niya lakas ang per day niya nga liquidated damages. So, 500,000 times 1%, i-divide mo sa 10, amo na ang per day niya nga liquidated damages. So, when... 0.001? Yes, Your Honor. Oh. So, meaning, paano hindi natin makolek sa iya during the pag-bill nila sa payment, kinadidak. during final billing? Yes. Paano karon kung hindi sila? Per progress billing. Per progress billing nila? Oo. Per progress billing or during ano? Kung progress billing siya, nga natapos na ang iya construction period, mabuhin ang kita natabuhin. Pero kung progress billing siya nga wala pa matapos ang construction period niya, wala kita gabuhin. Okay. So, and then how do we account that? Gina-take nato ni siya as miscellaneous income. Sa una, Miscellaneous income. sa una nga why pag-change ang chart of accounts nga may agin provide pa ni Kuwa ang fines and penalties, liquidated damages, dira natin nila susunod. Pero sa kulihin nga nag-change na sila sa accounts, nadula ini. So dira na natin ginapasulod sa miscellaneous income. In your opinion, more or less in a year, pila ang ma-collect natin out from these penalties or liquidated damages incurred by the contractors that we have? Asang 2020, more or less sa mga lapit sa 30 million. Wow, see? So 2020. Yes, Your Honor. Okay. For Yan. 2021, that's around 14 million. Okay. 2022 mera. 2022, that's around 23 million. Okay. So we will add all of them. And 2020, 23. 2023, yeah, 23 million. 2024 na as of today, around 15. So 15. So mga more than 100 million. Ang aton nga initial and average mo. So tako magawa. So that is another source of consider din niya na income. Yes, sure. Then after that, having knowing that amount, ginabalik din niyo sa general fund naton. Yes, sure. So, at the end of the year, ginahulog nisa sa aton yung surplus. Surplus. Kadira kakuha si Daday sang posible naman na ginapangayo sa iba nato ng mga departments. Correct? Okay. Usually, gina-fund natin ini sa aton mga supplemental budgets. Supplemental budget. Okay. Because it's good to know having that because again, we have possible sources of funds in sa atong coffers naton.